Er-Rahim. Pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı anlamındadır. Rahman ve Rahim, rahmet kökünden türemiştir. İkisi de Allah'ın engin merhamet ve şefkatini bildirir. Allah, ahirette sadece müminlere rahmet ederek, onları cennetine koyacaktır. Ya Rahim, 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 Ya Rahim. Allah dualarımızı kabul etsin, bizleri doğru yoldan ayırmasın. Amin.